nake singakusho ziningi into ezingezo baxabana kodwa vele uxabana nomuntu ongasekho ephusheni akusinto enhle yabo ngixabana nomuntu ongasekho ngoba mhlawumbe kunezinto sungasihambisi kahle wena ungasihambisi ngoline efanele uyihambisa ngayo yabo bese lo muntu eseza kabi kuwe ngoba wena kunama mistake yabo osuwenza noma kunezinto ke anesikhwele nazo njalo lo muntu lo kwakumuntu ayithandana naye yabo futhi ngenzeka lo moya unasi isikhwele yabo usungavela unesikhwele ekutheni mhlawumbe uthothi uma kafanele ungabe umove on lo moya lo walo muntu loya kuba nalesikhwele yabona usungeza into ehlangane nezingane futhi ngoba nakho banezingane futhi bobabe yes bebethandana uyabona so uma lo moya walo muntu lo unesikhwele naye yabo ekutheni mhlawumbe umove on mhlawumbe ukhona engija nabo abantu besilisa abanye ungafika lo moya uphakama yabo uze kabi so okungenzeka into engadala lokho ukuthi mhlawumbe akahlanjululwe azange ngesikhathi eshona lo muntu mhlawumbe ehlanjululwe egezwe kususwe lithuzi lalo muntu ukuze ungamlandeli lo moya ukuthi mhlawumbe ngenzeka kunesikwele sokuthi angahlanjululwa agezwe ukuze lo moya usuke noma ayikubafundise ethole i-deliverance yabo abanye bayenza i-deliverance yabo noma yenze ngokwesithi ngaya ngayo ukuthi hayi ngiyabafundisi benginikeze i-deliverance kusuka lo moya noma ngiyabantu besintu sihlambulule lento ngokwesintu ekhaya yabo ukuze lo moya ungaloku umlandelo yabo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi wahlanjululwa kodwa kwase kuba nabantu abawuvusa futhi nalo moya kuyenzeka abantu babe nomona ukuthi hayi lo sifuna ngagani sifuna impilo yakhe ingayiphambili uhlanjululwe kube right hambe bevuse futhi lo moya bawubuyise futhi kuwe yabo lokulandela yes pastor zwakela impela asithembe nako ukuthi usisu ukwazile ukuthola nje kabanzi ukuthi kumele enze njani yes pastor into esizoyenza manje sizothatha ikhefu soqhubeka mesibuya futhi